Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. كتو ما أصلا برا خلاص. بريكات أو كابريكات دو حملون بيهم. يكيش أنا بريكات خلق الخلق للموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله Sendika vane gedem üyene vakit suje metinim xwazin dibe koniyede çünkü em hana bavaya diyeceğim zanın koytiye menak em dixwazin ku adaleteke hakim adaleteke adil ku li ser van girtiye me ku hebsa de ye û ku adaleteke adil ji wan re bi nîşandan avan zarokê me 15-20 sala ku di hebs û zidyana de ne acaba ji bo ev delîla ku pê ceza kirine vê zilmê çima ji ser me xilnayînin bira zarokê me mahkeme bikin û ku zarokê me mahkeme bikin bi delîla ku pê hatine girtin acaba bira ev delîl açıqlamış bibe ku çima van zarokê me di hebs û zidyana de ne